o le whailonga Maualuga a Samoa, mo le Tautua Mauae, mo le tau le leia, ma e whae nātu ia i latou, na whaia ni sawhanga pitu sira na Mauae, i le Malo, maona tangata, o soifuanga matūmanga nu o Samoa. E le ngata i le tūlanga whalo toi whale, ai whapea foi i tūlanga whawao Malo. Maualanga tatau, on whae nātu iai, e tūlanga mamalu, malo ia, a tangata o Samoa. O le ulua i tamali i sa tau aveina to finga mamalu Maualuga o le Malo Samoa. E a matamai to finga whaipule o le palemene i le awhi visalau ono sifuru ono. Sa to fia e vea mo palemia o le Malo tuto tasi o Samoa. I le awhi visalau fitu sifuru ono. Se o atu le awhi visalau fitu sifuru walu. Ma le awhi visalau fitu sifuru iwa i le awhi iwa salau walu sifuru lua. Sa vea mo sui o le fono o sui to fia. Ma i le lua afe ma le fase i o atu le lua afe ma le fitu. Ma i wai na to fia e vea maa mamalu o le Malo tuto tasi o Samoa. Ma i le lua afe ma le fitu. Se i o atu i le lua afe sifuru fitu. E pai ai o le nei sauninga ua o tātou le mafuta ma le fionga i le tui atua tukua tamusese efi. A o le fionga i a tui atua ua whae ina atu iai le nei pine Taualoa alo tātou Malo. O le tamali i ua walu suru lima tausanga le matua o lono soifua. Na vea mamali i Malo le Malo i le afe i vasela ono sifurua o le ono sifurua i le nei o tausanga. Manga lue ai mo le fas fultasi tausanga se ia Malo lo i le tausanga i lua afe ma le tolu. Whiriwhiria e vea ma komisina o le matanga ruenga leo leo ma whalipui ma i le afe i vasela uga fitu se ia o atu i le lua afe ma le tolu. Sa whiriwhiria foi e le Malo Samoa e vea ma komisina Maualuga Samoa i New Zealand ma i le lua afe ma le lima i le lua afe sifurtasi. Sa vea foi ma sui whatonu o le komiti o SS le Malo e whapea foi le komiti o whailonga Taualoa ma pine Taualoa Samoa ma o se tamatau si ainga. E pa iau le sauninga o te tāpama le whaalalo le fionga i le awe asi tu iatanga James Faifili Playclock e fio mai mo le teliina o le nei whailonga Taualoa le tātou Malo. mai spettele Prefirma ia ngatolo ai faana tire na mua fa masanga wa loa tau sanga o Tautua le Malo e ala i ngā luenga whawhaiaonga mai le awhei i waselau warsu whae o atu le awhei i waselau i wasifolo sa vera i mapulisili o le Secondary Teachers College of Samoa mai le awhei i waselau i watasi o atu le awhei i waselau i wafitu sa vera mapulisili o le Samoa Teachers College mai le awhei i waselau i wafitu i le lua awhei ma le lima sa vera mfarulunga o le vaenga o aonga mo le universite ao Samoa. Mai le lua fe ma le ono i le lua fisfurulua. Sa vea ma whaatonu tūlanga tau aonga whaawau mu tūlanga tau tu mai mawae professional development mo le universite ao Samoa. Ua lima sifuru tausanga o ngā lua pea le fionga i ngatolo ai mo au nanga ese le tātu Malo ma au lo o ngā lua stasi usui o le komisi o ngā luenga le Malo e o mai le so. Fio mai le fioanga la malava ma sapalim popua pa ia o le tātou walau dia ia mai spatipati o fio mai le fionga ngatolo ai mo le tali no nei failong.
tala whauina mai investe New Zealand ma Australia. Sa matanga lue il matanga luenga o soifua maloloina ele tausanga e afe i selau fits furuiva se o atu ile afe i selau iva sfurualu. Na vea ma ofisile pulenga al matanga luenga o soifua maloloina mai le lua afe ma le lima se o atu le lua afe ma le faa. Sa vea foi ma pulisili o le National Health Services o Samoa mai le lua afe sfuruono se o atu le lua afe sfuruiva. Sa vea foi ma taitai fono o le komiti whaatono o le Samoa Qualification Authority ma o loa vea o sui o le komiti whaatonu o le pulenga o whalau inga lau ele ele e o mai le so o fast food tausanga le matua o le tautua a le fionga i a Palantina tupi matangi tai lupe i le Malo Samoa mo tangata ia fio mai a ia Palantina o le fionga ia tua tangaloa folosai tu Joe and Indio o slausi le fia le Atunuu o se tasi o tamali e tausi ainga e whapefo ina tausi tu Malo ma o se tamali fai PCDC na matamai lana tautua i rafe se lau onos kuraiva se o atu le tasiva fituiva sa vea ai ma pulisiri o le whaloloa o na le soni Samoa ma i le afe se lau fituiva se o atu le afe se lau valus kuruiva sa vea ai ma whaatonu ma pule o le Morris Headstone in Samoa. Le afe se lau iwa wha, sa ia whawaina i le Sinalei Resort. Whawaia fo i le atinai potasi po le Potasi Development Trust. Ma taula mua i le atinai o le afioanga, ma le maua wanoa o whanau o Samoa, mo ngā luenga whawaitaimi. O tātou le mafuta ma le fionga i atua tangaloa, a o lo iailo na sui, i le neipot putonga, i e walau atu ma le whaalalo se i fio mai, mo le tali ina o le whailonga, mo le fionga e tua tangaloa. Te mais pa tele pa ia ori. Sauninga. O le tamali i mai le fionga o sawai o le whanga. O se matai tausi ainga. Mstamali wa whaoloina i le tua i tomai tulanga tau i whasao ma le sio manga. E le afe iwa se lau valsurono, i le afe se lau valsuiva na vea ai ma coordinator o le South Pacific Regional Environment Program po le SPRIT. Ma i le afe iwa se lau valsuiva, i le afe iwa se lau iwa tasi. Sa vea ai ma whautua mo le whatuina o i mole o lua i taimi, o le mtanga luenga o le sio manga, ma puna ofa natura, ma o loo wha au pēa o nga lue wha whautua i tūlanga whasao, ma le pui ngā o le sio manga. O silia ma le fast food fitu tausanga, o tautua pēa le fionga i atu sani le whaia au i sfatueti i le Malo Samoa ma o na tangata. Ia fio mai a. Our next award is the Order of Merit. The Order of Merit is conferred to persons who have rendered outstanding and meritorious service for Samoa in the domestic and international spheres, and have made exceptional contributions towards the advancement of any field of endeavor, but with particular emphasis on the arts, literature, learning, science, and religion in the domestic or international spheres, and which itself benefit directly to the development of Samoa and our people.
Ladies and gentlemen, Brother Kevin O'Malley originally began his mission in New Zealand and has served in Samoa as a teacher, principal, and director of education of the Catholic Church schools for a combined years of 32. He was appointed as the director of the Catholic schools in both Samoa and American Samoa from 1979 to 1984 and successfully advocated for the inclusion of church schools and private schools in the government of Samoa school grants and syllabus. He was also a member of the Task Force Committee for the establishment of the National University of Samoa, and in January 2023, Brother Kevin returned back to Samoa and started conducting trainings for teachers at St. Joseph's College. Ladies and gentlemen, can we welcome Brother Kevin to receive his award this afternoon? Na soifu mai le aso fitu Februari a feiv se lau fas furumalu. Ma o le so, wa fitu sfurulima tausanga le matua o lona soifua. Na amata lana Tautua le mutanga aluenga o ngā aluenga, ma le vaenga o fua na whanua, ale Malo Samoa. Sa avea mawhai aonga, ma sui pule o le korisi whaafai au I malua. Sa avea mawhai lau tusi lau to ina mo le sfuru tausanga. Na vea masui tai fono ma se ei mai ai to finga tai fono le kalesia fala aptonga ke wisiano Samoa mo le valu tausanga e luas furulima tausanga o tausino o ma tausi mtanga aluenga ile e whakasa a matautu fala latai ma o lo vea mawhai aonga le aonga tu spaia ma lua e manukau le fionga sunga ile whawhenga inga malolo malo ya Reverend Senara tautianga ya fio mai mo le tali ina o le whailonga Samoa. Na soifo mai I le fioanga o whare lima I sawai. Sa vea mawhai aonga le kale se metisi le tele o tausanga. Sa vea matausi mtanga aluenga. E kale se metisi I le fioanga o sangone. Sa tupuala. Matafele malufilofis. Sa vea mawhai lau tusi le kale se metisi Samoa mai le luafe ma le ono se o atu le luafe sfutas. Sa tofia e vea, bersteno le kale se metisi Samoa I le tausanga e lua afe se fultas. O ia o se fai pese longolongoa, o se fai aonga musika mo le kale sia. O ia sa ia amataina le fai le pua lau talavou le kale se metisi sangone sa umina le lei ma longolongoa ai ia le nei fioanga I Samoa. Malolo manu malo I le tausanga e lua afe se fululua, pa ia lo sauninga se mais patpati, ia ele sumai ole fionga sunga I whawhenga inga malo malo tupu fola sale lua mo le tali ina ole nei whailonga.
Ole fionga I te mai te isa. Soi fumai I le asolos furi an wari a feiv se lau tolus fruano. Se tasi o rwai Samoan fa uni mai l'investea o le Pasifika I saute I fiti I le a feiv se lau fitus fultolu. Sa o rwai ngalua le malo mai le tasiva lima lua se o atu le tasiva lima tolu. O lo rwai te mai tai sa Samoa na vea mpule aonga le kolisi se ngata Maria E vai moso mai le a feiv se lau fitus fultolu se o atu le a feiv se lau walutas. Sa ngalua le fistu tono le kalesia Katawiko Roma Italia I le a feiv se lau walusu fitu ma le a feiv se lau fitu I le lua afe maletas. Sa vea foi mfai aonga I le kolisi telo sia I momoa mai le lua afe sfuru fitu se o I le lua afe lutas. O lo malosi e fionga I a Sister Emanuela Pithem I a fioma ia mo le taliena o le nei fai longa Taualoa Samoa. O le fionga a sua o Talili Williams o fitu se valu tau sanga le matua o le soifua. E mai le fionga o siumu. Sa vea ma le pule o le pulenga o tine mu ma fa avlawe fa fosei mo le sfulu tau sanga mai le a feiv se lau valu sfulu se o atu le a feiv se lau iwa sfulu. Ma o vea le fionga a sua o ma le pule a tele ngā luenga la vea I E ala I te peina mo tele I taulanga, pe o nā fia ili tivoli, whale meli o Samoa I matawhele, e wha pia fo I se tasi o whale tālo I le wafu, I le tausanga awhi I se lau valus fulutolu, a o whanga solo tālonga al Pasifika, sa o tātou tali malo ai. E wala watu ma le whaalalo I le fionga aswao, e fio mai mo le taliina, o le whailonga, o le ofisa polo inga Samoa, the Officer of the Order of Samoa. Kia le fionga ia loa I pou Sally Beetham, ua valus fuluiva tausanga le matua o le soifua. O sta mai tai tausi soifua re stala whauina fo I ona whailonga tausi soifua mai New Zealand I le awhiv se lau lima sifulubadu. Nā vea, mata mai tai tausi soifua I le tele o tausanga, afsoasoani foi, I le teimi a posia I tofanga ngase o le fionga I le ao le malo watu malo sunga I mali to tan mafili le lua ma o ia o le ruaiti a kono te mai tai o le kalesia polo tsano ia pia ma o lo ia tau aveina le to finga o mai le so fast fulu tau sanga o Tautua pea ia lo ipo I le malo Samoa le kalesia ai mai se o ngā ruenga fast tau soifua le fale mai mto tua ai mai se o tanto fale mai fai tu malo ia loa ipo, ia a fiumaya, mo le taliaina o le whailonga a Samoa.
Aftai loi ko. O le tamali wa iwa sifuluono tausanga le matua o le soifua. Na sunga i le alo o le mali tua i le fioanga o le visa le moa. Sava avea mali i malu o le malo mo le tolu sifulufā tausanga ma i le afe i selau 5 sifulutolu i le afe i selau 8 sufitu. Sa avea ma paipule o le palemene mo le itu malo sanganga le falfa e le tausanga e afe i selau 8 sifulubalu se i o atu i le afe i selau 2. O stama wa ilonga lona sao i le atinae o Taualoa e maise lava i Taualoa lakapi o se tasi o suilonga le au lakapi mātutua Samoa po le Golden Oldies. O lo avea masui langa malosi o le sosio tama tuai le malisi pa iau le sauninga ia mai e sepatipati e fio mai ia le sunga sapau lira mai ama pitavalo le sio vitale mo le tau au ina o le whailonga Samoa. After ai sapau ua fast frutu sanga o ngalua pea mo le mtanga luenga o soifua malo loina Samoa. O se tamai tai tau soifua resala fa uina i le afe i visela uono sfurbalu. Sa avem presidente o le socio tangata whainga luenga le malo le Public Service Association mai le lua afe e o atu le lua afe ma le fitu. O lo avea ma tai fono le fono tau soifua ma whātou sanga Samoa. O lo avea foi presidente o le socio matua ma le aonga tūlanga lua whālefitu. O ia foi o le presidente o le socio tau soifua Samoa pa ia sauninga se mais patele le fionga so le tofi tuai malo pali smaka tuina tu ia i le whailonga Taualoa Samoa. O se tamali ua ilonga lona sao i le atina o Taualoa i le Atunuu. So i fumai i le asolua sifulu eva o kuso afe i fiselau fitu sifurulua. Ba ua atoa le 5 sifuru tausanga tua lona soifua i le so. Se tasi o li talo ilonga i tausanga o mai. O ia o le whaia o ngaulu o le ausi isi o me mafa Samoa. Na matamai le afe i fiselau iwa sifuru fitu. Le lua afe malavalu na ausia i Samoa le ulua i Pensiliva i Taualoa le Olimpeka e ala i te maita i talo e leo pulungi sa avea ai le neita mali i mawhaia onga o le au masi i Samoa. Lua afe sfuruiva whapenafo i o na spito sili o na telepine euro o le au sisia Samoa i Taualoa o le World Championship sa avea ai fo i le neita mali i mawhaia onga o Samoa. O lo ngalue foi e soani i isi au si isi o me mafa mai le Pasifika e au fia ai fiti o le atukoki mai isi Atunuu. O ia o stamali fai business pa ia le au valaulia ia se mais patele i fionga tua pepe Jerry Wolf. Mo tali no le whailonga Taualoa Samoa.
Ya, mai se pantele, ai o sauninga. After ya tu le fionga ile malo mole tau au ina o tātou pini Taualoa. Whailonga tātou malo. Na soifo mai i le fioanga o whare lima i sawai. Sa vea mo whai aonga le kale se metisi le tele o tausanga. Sa vea mo tausi mtanga aluenga. E kale se metisi i le fioanga o sangone. Santa Puala. Mata fele malufilufi. Sa vea mo whai lau tusi le kale se metisi Samoa mai le luafe ma le ono se o atu le luafe sfutas. Sa tofia e vea Bersteno le kale se metisi Samoa i le tausanga e luafe sfutas. O ia o se fai pese longolongoa o se fai aonga musika mo le kale sia. O ia sa ia mataina al fai pua lau talavau le kale se metisi sangone sa umi na le lei ma longolongoa ai ia le nei fioanga i Samoa. Malo malo i le tausanga e lua afis furulua pa ia lo sauninga se mais patpati ia ele sumai o le fionga sunga i le whawhenga inga malo tupu fola sa le lua. Mo le tali ina o le nei whaelonga. After